Kahnyo Trap Youth Council, Mauid Circle, hapok ke jinggalam jeng Presiden Usamla Jeremiah Dekhar, bat Sekretari Samla Shembor Langrin, menhagas ni baar jong katayau, kalalit bani kendu yau Executive Engineer, katanat PWD Nongstoin Division, bandawa ba udai ban pak maramot no, ya kasurok bat kijingking kibadan hasilanter kasurok Nongstoin Mauid, kibala sanjor haduk kata-kata bat wanra jing maru ya kayat kayeng kipai ba. Haba keren seki nong patai kubor nakaliang Presiden ka HYC Mauid Circle Usamla Jeremiah Dekhar ulaong bagi tei ki artli ki jingking kibala bu jing mai upai ba ki kentup ya ke jingking ke bayat lemba ya ke snong risyang bat ke jingking ke badon ha ke snong nong pathar. Kaseng kala dawaru ya katanat PWD bahkan maramot no ya ke surok na nong stoin syadu wa blai. Ban pentrai no ya ke surok PMGSY na Mauid sya mau renyau. Ban penurlong no ya ke surok National Highway nadu nong stoin syadu Mauid bat na kulang syadu nong jeri. Kita gina alam ke HYC Mauid kila kenturu yau MLA MDC kathain ubat jigur marthong bau unsim kia na kamenta ban buddin bat penstet ya kata. Nagaleng jongka HYC Mauid Circle nila lek banya kendu yau EEPWD West Kazil Nongstoin Hagaba nila dawa nau ban penbah ban maramot no kamploi ya atli kijingking bat kita kijingking kebadon hanong pathar bat kumjuru kawai kijingking kebadon harisiam kini kijingking kila abjingma hadu kata ya kipat ba kadong kathan hagaba kipat ba kadong kathan kisir berbor na kijing sniu jong kini kijingking kiba klem maramot hadu mentamene ka kerpan ya ka office PWD ban shimkiano kamploi halor kini jingking ding kibala jor rathai hadu mentamene klem badon kijing maramot bor mentakasni hagjing ya kedu ka HYC Mauid Circle yau EEPWD West Kazil Nongstoin ka layo ka jing syai kendat ha ka bedai kasuro na Mauid syadu mornyo ka bedai ka PMGSY ha ka ba ladon u kontraktor u ban sedang no ya kakam tengi kerparu ya ni kontraktor ban shimkhiano mardor ban sedang no ya ka ni kasuro namar ba kipat ba kadong kathan ki don ka jingkermen ban sukno ha ka yai kaing lengba kas kene kasuro kaban penyeso na mornyo syadu Mauid.